Kunzi ba Josata TV turabasuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Reka turebe ino nkuru ivuga igihe cyangwa se igihe mboneza amateka hagati y'Ububiligi n'u Rwanda. Akaba ari inkuru dusanga kuri www.minafet.gov.rw. akaba ari inkuru igaragaza mu by'ukuri amateka yimbitse, amateka muzi y'ibibazo u Rwanda rwagiye rugenda rugirana n'Ububiligi. Inkuru itajya ivuga cyangwa se inkuru ya mbere cyangwa se igika cya mbere gitangiye ivuga ko u Rwanda rutigeze rugira ubwicanyi hagati y'abaturage barwo mbere y'ubukoroni bw'Abadage bwakurikiwe n'ubw'Ababiligi. Hanyuma nyuma y'inama ya Berlin yabaye kuva mu Gushyingo 1884 kugeza muri Gashyantare 1885, hashyizweho amasezerano rusange y'igabana rya Afurika hagati y'ibihugu by'iburengerazuba. U Rwanda rwagenewe kuba mu gace kagenzurwaga n'Ubudage. Nyuma yaho Ubudage, Ubwongereza ndetse n'Ububiligi bemeranyijwe kugabanya imipaka y'u Rwanda, bagena ko ibice byarwo byomekwa kuri Kongo Mbiligi no ku Buganda. Mu mwaka w'1924 ndetse no muri 1946, umuryango w'ibihugu CDN cyangwa se umuryango w'ibihugu n'umuryango w'abibumbye ONU wemeje ko Ububiligi bushinzwe kuyobora u Rwanda nk'indagizo, buhabwa inshingano zo kuzamura iterambere rya politike, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, kubahiriza uburenganzira bwa bose nta vangura iryo ari ryo ryose, no kubaha ubushobozi bwo kwiyoborera inzego cyangwa se kubaha ubwigenge. Ariko siko byagenze mu Rwanda. Ububiligi bwahise bushyiraho politike ishingiye ku macakubiri binyuranye n'izindi ngingo z'amategeko. Mu mwaka w'1916 Ububiligi bwatsinze Ubudage ku rugamba rwo kwigarurira u Rwanda. Guhera mu 1917 Ububiligi bwatangiye impinduka zikomeye mu miyoborere y'umwimerere y'u Rwanda. Bwazanye amategeko akaze y'akazi, harimo ibihano bikarishye, ikiboko, iyicarubozo, gushyira abanyarwanda mu byiciro by'amoko, gukura ku buyobozi abatware b'Abahutu n'Abatwa, gutanga indangamuntu zanditsemo ubwoko, gukura ku ngoma umwami Musinga agacirwa muri Kongo Mbiligi aho yatangiye. Hanyuma umugogo we nturaboneka kugeza n'ubu ngubu. Hanyuma bashyizeho kwimika umuhungu we Rudahigwa no kumwica bamuroze muri Nyakanga 1959, nyuma y'uko yari atangiye gusaba ubwigenge bw'u Rwanda. Ububiligi bwashinze kandi ishyaka rishingiye ku ivangura Parmehutu, ndetse bunarishyigikira kugira ngo rize ku butegetsi binyuze mu bwicanyi bwateguwe bwibasiye Abatutsi kuva ku itariki ya 2 Ugushyingo 1959. Mu gukomeza gushyigikira iryo shyaka, Ububiligi bwohereje Colonel Guy Rogest i Rwanda, bamuha ububasha bwose bwo kuyobora igihugu. Ububiligi rero bumaze kwemeza ko Parmehutu ifite ubutegetsi budahangarwa, bwahaye u Rwanda ubwigenge muri Nyakanga 1962, ariko ntibyigeze bizana amahoro n'umutekano. Igihugu cyari kimaze imyaka 4 kuva mu 1959 kugera mu 1962 mu bwicanyi butigeze buhanwa, harimo ubwicanyi bwakorewe Abatutsi barenga 2000 muri Byumba muri Werurwe mu 1962. Mu Kuboza n'ubundi mu 1963 Ububiligi bwagize uruhare mu itegurwa rya Jenoside yari igamije kurimbura Abatutsi. Abadiplomate, abamisiyoneri, abakozi b'ubutwererane mpuzamahanga, itangazamakuru ry'Abafaransa, Ababiligi n'Abongereza ndetse na Vatikani bise abo bwicanyi Jenoside. Hanyuma kandi ku itariki ya 7 Gashyantare 1964 leta y'Ububiligi yemeye ko habaye kurimbura Abatutsi, ndetse igaragaza impungenge ko abasirikari bayo bari bari mu Rwanda bashoboraga gukurikiranwa ku ruhare bagize muri iyo Jenoside. Igisirikare cya leta y'u Rwanda cyari kigizwe n'Abahutu gusa, cyashyizweho n'Ububiligi, ari nacyo cyakoraga ubwo bwicanyi bw'Abatutsi. Kikaba cyarayoborwaga n'abasirikari b'Ababiligi, nabo bari bayobowe na Major Turpin n'uwitwa Major Turpin.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, nyuma y'uko Juvenal Habyarimana afashe ubutegetsi, Ububiligi bwakomeje ubufatanye na guverinoma ye, bwirengagije ukuntu leta ya Habyarimana itari yitaye ku burenganzira bwa muntu, bwarushijeho guhonyorwa cyane cyane ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zahatiwe kuguma hanze y'igihugu cyazo. Mu kwezi k'Ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, Ububiligi bwohereje umutwe w'abasirikari 500 gufasha ubutegetsi bw'u Rwanda hamwe n'Ubufaransa na Zaire. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, nyuma yo gusinywa kw'amasezerano y'amahoro ya Arusha, Ububiligi bwohereje abasirikari 450 muri Minuar kuva muri Mutarama kugeza muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Inzego z'ubutasi z'Ububiligi zari muri Minuar ndetse na ambasade y'Ububiligi i Kigali bari bafite amakuru y'ingenzi yerekeye itegurwa rya jenoside. Nubwo ibihe byari bimeze gutyo, amashyaka ya politiki y'Ububiligi yakomeje kugaragaza ko ashyigikiye MRND hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda ndetse n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ndetse nyuma ya jenoside uko gushyigikira MRND kwakomereje mu nkambi z'impunzi muri Zaire no mu Bubiligi. Ku itariki ya 7 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Ububiligi bwafashe icyemezo cyo gukura abasirikari babwo mu Rwanda, bikaba byaraciye intege Minuar. Kuri iyo tariki bwatangaje ubukangurambaga bukomeye bwo gusaba ko Minuar iseswa, nk'uko bakomeje kubigenza na n'ubu muri 2025. Icyo gihe rero bari bagamije ko yose Minuar yose ivanwa mu Rwanda. Hanyuma ku itariki ya 11 Mata, abasirikari b'Ababiligi basize impunzi zirenga 2000 muri Eto Kicukiro, aho zahise zirimburwa n'interahamwe n'igisirikare cya leta. Ku gitutu cy'Ububiligi, ku itariki ya 21 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, akanama k'umutekano ka ONU kahisemo gukura Minuar mu Rwanda. Bya Nyirarureshwa hasigara abasirikari 270 gusa batari bafite ubushobozi bwo kurinda abicwaga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yemeye uruhare rw'Ububiligi mu gutererana abaturage bari mu kaga. Hanyuma ku itariki ya 7 Mata mu mwaka w'2000, Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Guy yasabye imbabazi ku mugaragaro mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi wabereye i Kigali kuri stade Amahoro. Hanyuma u Rwanda rwizeye ubwo bushake bw'Ububiligi, rugirana nabwo ubufatanye n'ubutwererane mu nzego zitandukanye, nubwo rwakomeje gukurikiranira hafi imikoranire y'Ububiligi n'ubutegetsi bwatsinzwe. Icyemezo 2150 cya 2014 cyemejwe n'akanama k'umutekano ka ONU ku itariki ya 16 Mata 2014, gisaba ibihugu bigize ONU kwigira ku masomo ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, gukomeza kwamagana ipfobya n'ihakana ry'iyo jenoside, gusaba ibihugu gushyira muri gahunda z'uburezi imyigishirize y'amateka ya jenoside ku rubyiruko kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Iki cyemezo cyanasabye ibihugu gukurikirana, gufata, kuburanisha cyangwa kohereza mu butabera nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga abagize uruhare muri jenoside, harimo n'abayobozi ba FDLR bari ku butaka bw'ibyo bihugu. Ububiligi ntibwubahirije iri teka. Ubu nicyo gihugu cy'i Burayi kiri ku isonga mu gutera inkunga imiryango ihakana jenoside binyuze mu ngengo y'imari ya leta. Nubwo bwaburanishije bamwe mu bakekwaho jenoside, Ububiligi bwakomeje politiki idakwiye yo kwanga u Rwanda, bugaragaza uruhande rweruye ku nyungu za leta ya Kongo no kwirengagiza umugambi wa jenoside FDL yakoze cyangwa se n'ubu ngubu kigaragaza, ndetse umutwe w'iterabwoba uhungabanya amahoro n'umutekano by'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari.